Itigarete o thikũ nini tu Etikia a ndini ya gi-ithiramu gũtiriha mweri mutheru wa Ramathani kuria moritio kuhuthira ihinda riri kuhoera thayu na urumwe wa bururi. Tana River reiketio ni mwandiki mutabariri ministery-ini ya utamburukia wa mahinya uria uragire na kanya ga kunyitanira na Etikia aya makitiriha mahoya mao ma muthenya thutha wa icera ria icigo-ini ngũrani mari hamwe na munini wa mutongoria wa bururi William Ruto. Nchi iwe salama. Tunaomba umoja wa nchi, tunaomba usalama wa nchi kwa sababu tumepewa nafasi ya kuabudu bila kusumbuliwa na mtu yeyote. Hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ, Dado nĩ arereire Etikia aya unyitanĩri wa thirikari kũmakinyĩria mĩtaratara ya ũthii wa nambere. Sisi tutaendelea kama Waislamu kuomba ili mambo yetu yawe sahali. Mna haki ya kusema kiongozi huyu hakufanya vizuri, ni haki yenu. Msiogope mtu yeyote. Wale ambao wanasimamia rasilimali yenu lazima mseme juu yake. Akiaria hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ, mwandĩki mũnene wa kanjũ ya arutani na atongoria a ndini ya gi-ithiramu Athman Ali Said nĩ arakindĩrire mĩario ya Dado na kũria Etikia aya gũikarania na kuhoera bururi. Ndini Hakame TV ni Wangui wa Ndirangu.